Soko iwan Simenunda Kadang ku tunggu Yesus nusundio Soko iwan Simenunda Kadang ku tunggu Yesus nusundio Kadang ku tunggu Sendiri Yesus. Kano misisa ta kapod isuang sambayang. Kinarahingan iya sundu bantu isuang kerjaan sorga. Kaswabon diti on si kawihay tu katilambus kagwihay kapagyampay maya dot sambayang kaswabon iti. Iri kasari it lansanan dahay dot alumisa piramutan osanongot kayanan dahay gisambot iti na po kay sisan dahay nga amu arubat kano nagi papansamak dahay kumadya. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Maboros ako osanong kampakan taon 2021 tadaw da bay no. Tumbayaan ako dat gumu nohot pigi ginawah datid hingga pakayaan nunuhot man paburo dat koy on da taon da bay no. Nunud ako paburuan da tatuang kabay no. Kontok dot bay no po nga hari persiapan at koy on da taon. Tumbayaan ako akon no po kon nakasadya takod tumuguang iti tadaw sabat nga nakaunda takon nagi kadaw dot tumuguang iti taon da orikot 2022. Idaho dot panumbayaan nga montok na padati tu it nakarati dot sayra iti kopialanan da tadaw. Olo nun da tadaw itay lanto ko. Akon ko pitanga tuang gi. Otonob no patadaw nga iri no hit kopialon ni tadaw da hiri. Manta ko no po ransom nga pukulanam kulunugya tumuang di denoy. Pukulanam 20 kapialon tahun baru takon na ditya di. Alkitabiah na po nga ino po hi kopialanan da tadaw nga antakan di kotonobon da tadaw. Okon ko it pitanga tuong. Jadi piro-piro po timpu kapialon na ti tadaw dati isuang nga kasiwatan iti dadamot teman dadakod di kaumbalutan dat ay semua nga isuang got kay sisan dati sumambayang pero yan ako ni kadaw ay moboros at osanong kompokon diti taon 2002 na po da miso osanong kaintalangan diti kabasan ko taon duwago lagi 2022 nga ainsanan na pala numbur-numbur na nga ilo na ikaw mo yan dit pangkutbad hino namantad 2 haro kusong haro 2 haro 2 haro 2-0-2-2 hino ngay namantad piguli-guli dati pamundo po ay say wagod tupad kapiyo nga ay say bagya salad borasan po wago bo. Sa linay dot hopodomi sa tulan toko doko pagyampay toko isuang dot keke armin susuab maya dot tinaru boros dusun montok dot monomboros nga isa nagi kadaw hot kasiwatan ko dot mangonsikaw kumado kayo tu har kasarit sa kadung do kayo aparagat kasari toko gisombo kinoy on di taon di bay no andasan kumuti kapiyo
Ay kanto karikot to sontaw niti kadto soro ko nga, sira no pod, nalimpupusan na sa minggu, bulan, 2 tulan, korikot to didit 4 tulan nga miagal didit pono katakano. Kuman kuno pono pono katakano nga miagal didit adi milad aharo. Miagal ka daw o nga lusong boy o basta kuno po mangkando lusong. Ayami na po hit takanon da tayo sa topodos-podos. Korikot na did o nga siya mo tulan. Hirih na did ay mono pati mari kapiyad gisang mo ay taon. Ato ko din no purimanandot sa linay dot hopo dami sa tulan to kod nakapagyampay iswanggot ay kampayan dot sumbayang kaswabon monikid suwab. Puji Tuhan. Ay ino po kay mayan ko piyo kuti nga iyo kayo. Iyo kayo imo napat ka piyo la. Iti na pa kamoyan mo ng boros, itit manahak pa ng barasan itid, idohod o purimanan nga, miloh to koy secara paksa. Miagal ko asansagan, miloh to koy sansagan. Nga, iti na po makikinangaw, amila sansagan. Kaduhong kad ay mada ko. Mada ko na di. Intay pagigi sa kira na po harohit ay panambarasan do hilod hinggo na po in hilod YouTube ko, page ko, video piya. Ako na po orohyan, ano po minto nga ginaw no, ako na mila sansagan. Nga itino po mo ng boros, nga milo. Ako po tayo asihat. O nadahan ko minosik. Oso nga ginawa no. Kumun kuno po tidak oso nga ginawa nga. Hara na po hikanta kandat oso nang dit tatuong hindi. Miagal ko harohit nakopioduh ko, nakopikaus, nakopitogod. Milo hilisokon nire. Milo lisokon. Kamun pom inop itino po mo ng borasam mili sansagan. Nga itino po mo kinongaw amilo. Iyo kayo. Kamun na po hom kadit pangusak. Ino po hit nakalantoy kajayaan ni dit santaw nakikiardi nga iti makikinongaw. Tu amilo sansagan. Intangan no po hit buli jadit ikaruhang itanganak sansagan ko mo kinongaw ano po sirongaw ay mo kinongaw. Nga itino po mo ng boros milo. Kamun na po hom puji Tuhan tu haro hiit kapurimanan dati dot ay sumokodung orohyan dot mampay iswang ka kay sisan na sumambayang kasuhabon. Ay atumbayaan ako ino po hikampayan no kayo nga okon ko tumomod na may pingintang ilo komen secara jujur lah. Iyo ho no po gi. Mintang ako no pod lobi pondad itit siaran langsung. Iso no pemantad dit intangan kud moed aku apasan no makinango di panambarasan nga ilo komen da tulun. Akan no pa ilo komen nga iya amangumin, iya manguhot, iya manahak kasimbar ire. Do iyo ho lah. Nga atumbayaan ako dot ay karikatan na kayo. Akon ko papakita na ilo komen. Nakuro to iyad di. Isuanggat insan to ko kapag yampay purata 1,000 view. Akon ni ka mangumin ngay tulun. Kamon na po nga karikatan na po dati akon ko ay somato-mato dot mintong na komen tay ko mangumin. Nga puji Tuhan tu haro no hikorohyan haro hit isuang ginaw dati mongilo o mampay isuang not ay kay sisan iti. Jadi puji Tuhan tu
alumisat kinompokon dati tahun 2002 na pada miso maya iti dusun ministry paingkan gi kadaud sokodung dokod isuang dot kaindalanan di pelayanan Seninarud 2021. Sayra na pod kita kudihot ay sokongan do kayo muntok dot dusun ministry nga ino po again no boras to kading nga gisombot 2021 koy on ay pati taon. Nga sayra na po kita dit sokongan do kayo nga miagal didit adi milit tingkodon. Miagal didit kon iko asan sagan iho nga ako'y bati asan sagan mo. Miagal didit it mano pa di malayo di nga iya ditar makan budi ka. Halipiad ako kayo di. Manahak ko sapot, sokongan, isuang ganununo po, pensuang na kausinan, nga tumbayaan ako dot miyampay ay kagayaan na ginawa do kayo. Okon ko mantad ko mononsog ko doho. Nga sayra no pod miagalidi nga miagaldidit haradi kagayaan na ginawa ko kadaud. Yedit milad patilambuson. Nga ay patilambusan to kay ti kay sisan kaswabon nga irin at taon na pandad ori ko tom ay manto ko do upgrade ka di don dusun da taralam manto ko do upgrade iti kay sisan to ko hirih do dot ay okon ko iho do tumagwang nga insanan to ko nga milat tumagwang iti kay sisan dot dusun ministry. Pausawon to ko na pod dadamo tamilo. Tu ailanom gisom mo sayra dot ay kabanar to ko hitid ruang udara. Isay na ko ilod taon 2022 o insanan na po ti media nga pisokon kadi pengkuro to ko. O insanan na po borsiaran dot ay isuanggot karohanian nga mosti momaguno dot numbur momaguno numbur kano po di nga pengkuro to kono. Iringay nagidihit ay dadamot tamilo po usawa no manto kono po. Iya didit asaro ko. Jadi gumuoralan to ko dot milad ko pagyampay miagal ko milad ko papaindalan dot Zoom o manto ko nagi pasiaro hiri maging sadu po nga mila to kay papaindalan ni dit kay sisan ni di. Yang penting kada kau paborosat usan nga lain do hitido. Yang penting ay so iti digi. So kirad usanong mila to kay pakirim mo na rakaman isay na koy lodot ay haranda timpo-timpo ina pa'y pakinanguhan dati nga barupad rakaman mila nga iri bagi iso ibura sa kinarahingan. Okay. Paing ka nagi kadaud sayra da sumuang iti taon 2022. At ako ilanong paing kurohot kasunsudon iti taon 2022. 2021 nailan to kono paing ka nawayaan iyati sendiri nga nahandaman na dati paing kuro nawayaan dati dit iti taon 2002 na po da miso. Nawayaan to kono giya nga itinapot ay 2022 atak po di ilanong paing kuro. Okay? Ako na po kayo mayaan dot iyohod dun piro na tadaw kud. Iyo dit haro na po tit di tingkanan ni kinayahano kinayahano idim adi simbayan no todop ki. Mo na po sa nga nipi. It miagali haro na po hit
miagali hari komoyon nga oratian, nga andadon to po nunubo. Miagalo lumandan to kolot kaganapan no nubuatan ngay nga, andadon to kono po paingkuro katutukon. Sairad awayaan natim iyo ti kape pamatid di ka. Miagal latit kay sisan natid santaon, saira da napupusan nga kano to ko momohobo iyo ti kapiyo hipumakinompokon hindi ka. Jadi iti kaposian natid 2022 ato ko ilanong paingkurohot ralan kaposian dati nga wayaan to kono po. Saira da awayaan, iyo ti pamatin na wayaan ko ti taon no bay no. Kawaya to kod kay hadan, iyo ti natiralan iti ka. Haro na kasayton, haro lintago dot kasait, haro lintago, haro raraw, haro tulanot, haro no po nga wayaan to kono po tagwangon dati. Sa linay dasan taon gumu na dihit, waya ko pa siyan dat nasugot dati, panumbayaan to ko dat iti napakaposianom, misugot-sugot iri mo. Haroy asugot dati taon do bay no. Haroy asugot da taon da tarikot. Nga, paingkuro piya nga iri na hit. Katatapan na ginawa dati, pati lambus ta kod paingigit na kinarahingan. Agumo na ginipik. Iso no pakadaw hit ay karahian to katinga saira do ori katitikoy on the taon. Kaubasan to kano po dilay dom kapag yampay to kamyampay dot keluarga. Hirih nundod kano kapag iruba-ruba. Damdon dati nga milo hibo nga intataan dati lah. Intataan dati dharati kamundo kelas tahun baru, ujung tahun. Nga, iyoho na po dim ikaruhangam ay kapirubai nga hiti po din udara lah. Nadadi aramay bo. Nga iti natit waya kaposian dit milo dati tagwangon. Iyo ko kadaw nga tumbayan ko harihino ngay sadu muli nga masusahay muli. Langadon nga adi milad ouro o langad. Iti nati kamuyan dat roda-roda kaposian ki. Paingkan ki kadaw dadamot dot ikoy on the town iti nga kadit popolopok kot ay boros. Mantad ko ilo tulup panambarasan dati kaswabon da bay no. Ampakan impunan da sambayang ilo na dahit paburuan dati sebagai pananud da kinarahingan. Milo to maganut timpu dot mongompok iti taon da bay no. Maya dot maganud kasiwatan da sumambayang. Hinggo no po, sangulun ko, pribadi, haratambalut, karuhang, keluarga, tanganak, magano to katimpu dot ay sumuko kumakinarahingan dot itikoy on kasalimpunan da taon dot wago. Ay bosalad haro momolugu-lugu bagi. Do iya kita juga bayni ka. Do iyaw ngay. Iyaw ngay no bo. Nga inapahi taburo si disumo no nga si gogkam mimbulay tit mga pita ukaban bo. Haro hitiod di. Muasis ngay. Jadi iya ti sebagai pananud da kinarahingan ipanumbayaan to ko dot sebagai tulun-tulun dit rohani nga iti pangampakan panimpunan da taon nga ramiton no dati dot miampay dot rohani. Itaw nakatalib muasis nga taon do bay no
kay on the town impunan to kono di buk kawago. Kaubasan mo ti kadaw iti magyang balut. Kadi mangimbulay ko piyag. Iti boyfriend, girlfriend, teka iti member. Iti napakamuan kong member iti nga sapi ko say sa pitando. Kaubasan ni mo ti dat ay hujung tahun. Haron nga ibuang sial kano ki. Hirih nando dat ay moy nando paniwa hotel. Teka ikayo nandit miloh da sapi duo-duo maharahin dit kantakan dat. Ay lani da ko rin bagi. Nga sebagai pananud da kinarahingan okon ko iya dihot karahian dat kinarahingan kumadati. Manta kagay monopot papaindalan dit ay lan datid point topot ang point tunod. Kinarahingan ko. Kada angoy lusad. Kada to ko angoy lusad. Yun di. Montok dot nawayaan di Yesus it murid-murid daw sendiri. Nga ino pa'y kantakan dat amu pa'y siyo natangkap. Amu po nagakom kadi dombokon boros. Nga numan nagi siyo guno dat isa kasiwatan na miyampay di murid-murid daw. Mantad pa pira-pira ta daw di nakatalib. Iri na yung bulayan dati. Kasuabon da bayo nga ato ko po ampakan iti taon ampakan po bayo. Nga mampay ta kano ikadaw payong kukurohit kaindalanon di Yesus miyampay dit murid-murid daw isuang dat kompokon dat kapag yampayan di ulo. Miyampay do asikap may to ko ukabay isuang dat Yohanes hapadom turu ay to kano po dalam oyon to kano po karait dat sambayang di Yesus muntok do murid-murid daw. Sebagai ketua keluarga asa nang idat hari sambayang dati muntok kot keluarga dati boleh jadi secara pribadi taiko sakirad milo atimong kapio kanu da sumambayang kot pangolimpupus da taon na bay no paingkano boras di Yesus tinuminga isya dilatawan minoboros tapa norikot na di timpu dat pabantugan na ti tanaknu moy dat tanaknu no po nga papabantug dia miagal dia da pinapatahak kumadoho kuasa montok kanuno na pay sangimpasi paingkan nagid iyoho isyo papatahak ko kaposian di paingampus kumad o insanan it numanu patahako kumadoho. Itini kaposian dat paingampus idi hinggo dat iyolo na po nga katutun dia. Isi so kinarahingan di paintopot katutun Yesus Kristus inumanu parikoto. Naritanda hiti dat ino pahikamon da kapasian da paingapusi di nga iati na po nga katutun da kinarahingan. Kamu na po katutun ta na pada kinarahingan nga irini kapasian da paingampus. To kay insalawon dat agumutulun dat magakun dat katutun da kinarahingan. Isay no kay Lord no kakito hilo ayatat katutun pa kinarahingan nga asalamat. Puji Tuhan tu katutun nga ito ka kinarahingan. Nga may dati iralamay paingkuro la kamoyan dat katutun da kinarahingan. Iyoho na po nga pinapabantug ako dia dahiti pamagunan miyampay daralan dat ay
pinapaburu di buru-buruon di pinatahaknu montok doho denumanku potumboyo o. Ayat kelima. Manta didi kinarahingan tapa pabontugo aku no montok dia sendiri miampai kemuliaan. Jadi kemuliaan. Miampai kemuliaan di harod idoho maya dia di ipomagunan dit amu po. Kamu yang pati nga ila na pakabontugan dat kinarahingan Yesus Kristus nga poinsandad dit amu po haratit pemagunan. Hadiratmu sebelum dunia ada. Kamu yang po nga hino ila kabontugan da kinarahingan kasunduan da kinarahingan dit amu po harahiti pemagunan. Iho nagi nga pinapa kita pinapa intalang ko nagi ngaranu kumad insana natulun. Inuman patahako kumadoho dahitid pemagunan. Ilo na padidinga nasangano nu. Iya pinapatahak pinapatahak dielo kumadoho. Ilo na po nga tinumano di boros nu. Puji Tuhan. Tu naboras sa hilad Yohanes 17 ayat 6. Dot iati na poti nga kinarahingan na sangano. Pinatumboyo toko kumadi Yesus. Iati na podi nga boras na kinarahingan. Puji Tuhan. Okay. Dondo ayat katuru. Iyolo na podi nga koilo. Do insanan no pohit pinatahak no kumadoho nga mantad dia. Ako nanta kay dat Yesus na pa nakarikat ti pamagunan nga sebagai tulun miagal dati. Nunu na pahi kuasa di haro di siyo nga mantad da kinarahingan. Ilo na dinaray tandat ay hodid ayat katuru. Dan nunu na pa'y pinatahak no kumadoho nga nailaan diolo, nailaan dati, iri na po nga mantad da kinarahingan. Kakuaan na po nga ainsana no pa'y boros di pinatumboyo no kumadoho nga pinarikot ko kumadiolo, iolo na po nga nakatarimo. Oilan ko piyo diolo, do iho na po nga rinumikot ako mantad dia, yolo naging nga tumbayaan dot iya no hit pinaparikot doho. Tumbayaan toko dot kinarahingan o pinapalintuhon di Yesus dahiti pamagunan kadaw. Irinay panumbayaan dati. Nakuro no tamadan dat pinarikot. Mo'y papatumbayo dan nunuhit panuhuan da kinarahingan kumadisiyo. May iati naging nga kakito kailoh toko tumanud toko. Halip ya miagal di nga haroh mo tidi dati. Ayat kumasiam iti na dihit sambayang di Yesus. Sumambayang kumuntok diolo okon ko montok ko pamagunan iti sambayang ko nga montok diolo. Ipinatahak no kumadoho, kakuaan no po nga, iyolo no po ti nga iya sangano. Amen. Naroy tandi Yesus at sumambayang ako muntok diolo. Di oy lanam sumambayang po siya muntok dati timpo dondo. Nga, tumanod no po sambayang ang boras di siya antakan dahiti pamagunan di laid. Nga, manambayang isiyo muntakit, murid-murid daw, manambayang nagi, muntak katulun-tulun ngahi. Kamuyan daw iso nakadawhot, omitanan dati. Pinanudukan di Yesus sendiri. Ayat kahupod, o insanan no pahit
iya asanganu nga iya akasanganu ina sanganunu nga iho sanganu iho nagi nga pinapabantu gaku isuang diolo. Puji Tuhan tu iati na po nga kinurahingan na sanganu. Mantad ko kinurahingan na sanganu dati iati na po di kadaw nga Yesus sa sanganu. Pinabantog to ko di Yesus isuang da kinurahingan. Sayra no pod ako hinod isuang nga pamagunan nga iolo no po nga hiti po kasari pamagunan rinumi ko ta kukumadia iya Bapa yang kudus gompio no yolo isuang dangaranu hinggad ino pay ngaranu nga it numanu patahako kumadoho moit iolo no pati nga osilid iso miagal dati. Sumuang nomotidil lo komanda Trinity, Trinitas. Kaalahan. Nukad hilo. May kuda mulayu. Ayat kepada misa. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Osilid iso. Okay? Ilo na dahot, nga ilo, agat, yan lo bo. Agat ilo komundo osilid iso. Komon kuno po nga, itino po pisampuruan dati nga, ay apangkal bo. Ino po hit kasunsudan, kecenderungan, korohian dati nga, korohian tokod mindaw-daw. Yudi. Nunu na po nga, mindaw-daw. Iswa nga karaja, korohian mindaw-daw. Nunu na po'y kahaharan, korohian dat mindaw-daw. Nga, ino pa dadi, kanangan da kinorahingan da hiti nga, iati na po nga, osilih tokod iso. Miagal da kinorahingan. Menjadi satu. Ilo nolot iso kaguhot ay cabaran dati dat iti tahun do orikot. Tahun 2021 harakan tohot kinapibabakan tokod isuang dat keluarga, isuang da gereja, isuang kakaisisan, persatuan, nga umbalay na dati memagampot ilot moy dad iolo nga osilid iso miagal dati ka. Apian do insanan nga moy dat itino pakaisisan dati maya do isuang gat keluarga, isuang da gereja, nga agampot to ko da. Ayat kapudam duo. Dadamo to ihan po nga miyampay diolo, minomogompi ako diolo isuang da ngaranu, hinggodot ngaranu it numanu patahako kumadoho. Minamogompi ako diolo, ay sasangulun pia ipagilitan diolo di napunso. Suway ko isiyo it nakatantu dot opugas. Muid ogono pinakasurat te isuanggot kitab suci. Nakatantu to di dudasil lo. Naraitan no matimantad ke. Dot nogompi kuno yolo. Suway ko harohi nakatantu dot binasa. Ilo no dit palad kadi ke. Ikalansanan dot o insanan to kono podat tinga okon ko inakatantu dot binasa.
Nga o insanan ta kano pada nga inoray tandet iyati nit ginompi ngay kinorohingan. Puji Tuhan, tu ginompi ngay to kinorohingan. Nga apo di ay lani tit orikot, say no koy lod iyati ni na tantu dot popointalang dapi babakan miagal di dudas. Nga mimbulay no bot oray tano po dilot ditentukan tok otopot tu di kapiyad pinatantu do kinorohingan ni dudas dot ay mengigit tot kantakan no miagalid di. Nga doho no pod orotian do hilo nga iyati imiloh dot popoburu iti ralan koposien rohani dati. Idohod opurimanan. Sakiroh dot mumang ako muratag, mumang muratag ko, lumakud ko, rumuho ko rohani ko. Iyo ho imilo mangigit. Sakiro popoindalan to karaton nga iyati iti ginawo, iti longon, iti gakod, iti tinan dati ot ay mangigit tidit ralan dati sumap om tumangkid kumakin rohingan. Suway mo tigala komondot nakatanto ilod iya no kano pohom bobos no piad mogidu nga ay milo miagal no po di Yunus kapagalan dati isiyono na suhu kinorohingan dat ngo sunudaylo ka mogidu isiyo nga ay milo mogidu sakiro miagal no imusa oray tanto kago imusa daw ti musa nga iya no kano po ako kay lumimboros ayaw no milo mogidu kamuin no po nga itinuporalan dot kaposien do rohani dati iyati iot popotamod do hinggohot katutukan dati. Tingkana nid ako pudit mandad do pod rencana kinorohingan tingkana nid ako pudiri bogi. May to kono poinda no katuduk no gompi kuno ilo no koilo to kono hinggay ralandet apatut pinatuduk Yesus sendiri. Kamuin no pohom ilo no pot ditentukan untuk binasa nga pilihan ni didudas sendiri. Om ay man di Yesus intangan to kono polot kinay kinapagyampayan dailot ikalimpupusan nga inting-intingan na siyo poingka no pilihan di dudas minamili isiyo dat irinit ralan ko po siyan daw isuang rohani. Ayat kapadam talo. Nga dondo, gumuli ako di kumadia, om paborosan ko ay sanan niti dadamo to iho na po nga hiti pamagunan, moy dot ogonop dati kataadaan ko isuang diolo. Hinggod iho na po nga pinapatumboy ako di boras no kumadiolo, om iti pamagunan, aratan di diolo. Kakuaan na po nga ilo kadaw nga okon ko mantad iti pamagunan miagal nagidoho okon ko mantad ti pamagunan. Sairaan po rin numikat Yesus sa minangigit ay tabarot ikataadan nga hirih nagi dat atulon kay mayaan. Iyati nga iyo di asaru ta kumo ti kawaya demi galid di. Haro nagi mangku timpu-timpud mantad ko kinarikatan no. Ino po dihit sakiro miagal kakaramayan. Ikaramayan di nga apiduo. Aya. O adilo mga kaniti. Ayulot ayulo obasiti ka. Nga ino po kaguhit aarama di Pinay nga iyati sebagai pananu da kinorohingan irihi kaubasan dati sayra korikot tokod ipagilitan toko nga ino pon di karamayan di nga iyo dit
ampakan. Kemudian kuno po nga sekiro dot pagalan no pod harati tinimungan dot anggota gereja. Ongobas. Ongobasa mogalisun, ongobasa ay mogosis, obaset. Wah, may ukabay raun ka nga haratusin gi. Obasit yadi. Iya no po nga rikot ko na diri tinimungan idi. Kadi korohian no kuro. Mantad ko kinahinaan no diri. Di lo bebas. Di bebas sa Moses. Di bebas sa mogalisun. Hiri. Hiri di haro di kantakan no miya galid di. Di korohian. Okon no ko ipagilitan dati nga itinimungan do pamagunan nga harohot kantakan dat iyati no puti nga korohian da tulun. Kumbala ko nakarikot isa mo suarat tot ay kaisisaan da tinimungan dat denominasi Kristiyan. Nga ilo no kailod iho no po nga SD. Sayra no po did. Magisa sarita, pagyan rin apo mo suarat bo. Minum-minum, haro biskut-biskut. Umbal na di sangulun. Tulun gyad asado tadan di bo. Ay, hilo na po dahay kasyo. Iti no SD ta susah no mangatur ka. Susah no mangatur. Nukad hiri ako pentaguang kisyo nga. Orosoro ko hingga mana susah mangaturin. Hingga mana kaya nanindod susah mangatur. Ino pa ito hotel anam sono nga mangatur. Sono kopi mangko mangatur ki. Nakuro. Tu monatas ta kono dogyat tu manu dilet ilo panuhuan dat kitab. Paingka ka nga iri ni panatasan dati hingga dito susah mangatur. Yo kayo yung hindi susah mangaturin. Ino pa ikasusay di nga kapag galit pananudan dati kumakin rohingan. Iri dito susah di bo. Niya galad isa awalay satu keluarga. Haro no hi undang-undang nga nakatatap do kayo. Nga hari manud. Hinggay kumuan datid susah mangatur. Manud kay amo. Ino pa susah nga manud. Jadi insanan to koti nga iso kitab dati. Hingga susah mangatur. Manud di kitab ka amo. Pasti dad manud di panduan ibora sa kitab susah mangatur nga. Asharu to koti kumuyan dat yolo nit susah mangatur ka nokuro. Nakasandad naman tadat boras di Yesus. Iyati na pumatitim akon kamantad na pumagunan ka. Pengaturan na pumagunan, asarud harit ako piyon tokot pengaturan na kinorohingan. Puji Tuhan, iti paparisan. Paparisan dat ay iti taon na tarikot. Puji Tuhan. Tu kopiyon tokot pengaturan na kinorohingan ay so di kontak ilo tulandat. Ilo no iso kapagalan dati dat susah mangatur ilo kano kuro. Tu ino po hit poporisan hari Sabat. Irihitas ikomondilod susah nga atapot na po ay dati na po kaubasanan nga ilo na po tulandat nga gompiyon. Nga sayra na po itinupod ang pumagunan nga kopiyon takilot boros sa kinorohingan. Hiri nande kamoyan da tulundat susah ilang mangatur ka. Nga iri nakagoy ko imbulayan to ko. Ino po kopiyo asa nang iditong pinay nga ihati sebagai panano da kinorohingan nga moy hompit tilo aso sa mangatur. Miyagal ko iri ni komon ko ditenod.
mantad ko koy on the taon do bay no. Ata koy da Moses. Nga Moses ngay. Hiri nundet susah mangaturid di. O nundo ko no po ko iswang isi sa kampung sa mangatur. Kori kata igereja nga. Sira kori kata koy sisa na igereja nga. Susah ikadaw mangatur iti. Tulun-tulun dati. Okay? Nga apuri manando ko no bo. Ata koy reton. Iyo kauhi koy lo. Iyo kayuhi. Ihati sendiri kapuri mandat. Susah ako tuyo hatid. Turon ka mo ka. Koy lo koy no bo. Dat nung kalataw ngay. Taka natundatin. Sampipi na ngay at ganggutan. Oratian ni dati lo kumunda susah mangatur. Susah no po nga. Miyagal kay ti tabuk. Surudon kuno datil lo. Haroy lo mingkakat. Koy on nakago. Ay, ako pa yung makinongog. Wala no mo. Kung kago ti pangingkodo. Pangingkodo tabuk. Man nakagpangingkodo tabuk. Koyo on datid. Manuday. Susay mga to. Ujung-ujung hingga na gunting edit. Putulo. Yelo na dadi panalasayan na idom iman ta kay idom pamagunan ko isay sa mangatur putulon. Nga idom minamangon na pangaturan ako ni ko miyagalid di. Pinaingat ako na dot iati na po sa bagay panano da kinarahingan iokon ko hiti pamagunan na tadon nga agumo mo tila awayan nati. Ato ko otari mo hiti pamagunan dat sumono. Bah, umunda sa ngatur-atur, to kono pati bo. Inggo to kono dinahawan di tugarang. Ayat ko pa mapat. Pinatumboyo kuti boros no kumadiolo. Nga pamagunan no po nga aratan diolo. Kukuaan no po nga okon ko iolo no po nga okon ko mantad hiti pamagunan. Miagal doho okon ko mantad ti pamagunan. Ayat ko pa muli mo. Amo ako makiano. Dot iya no po nga may pagano diolo mantad hiti pamagunan. Nga may dad iya no po mangintirong diolo mantad dit ang araat. Puji Tuhan. Tu kano po di Yesus nga manuha kuda hadat iolo no pohom intirungan no mantadit tangaraat. Nga haradi tuhat ko dilad. No kurumalo tu ay siyo amu di Yesus numan borosod mantad ko ayolo otori mo ti pamagunan ngoyo dayolo onwo ka. Hari mi mulai ginaw iswang ginaw ko tiyad iho lah. No kuro tu adi Yesus pinolombu sa sambayang Daud mantad ko iolo akon kay ti pamagunan iolo otori mo ti pamagunan agumo ko ingoritan diolo ngoyo no dayolo onwo ka. Ay si pinakyan usitit akon ko iyo di pakionuan ko nga may no yolo intirungay mantad di tangarat kasyo. Iyo ko no po napasan ko no paimpasi ka mo. Ako po matiyoti. Ako po napasan. Apat tiginaw pa daw mi sa taon kun ti pamagunan ako po napasan. Nga oratian ni di Jesus iti di. O insanan takati nga kaboras ta kay kapiyad aya napasan ako na di ti pamagunan ka. Napasan ta kay tuy kapiyad di ti pamagunan. Nga sayra ano po ori katilat right kakapatayon magindo si ta kay. Sayrad hari manguhat at isay dako nakasadya dat korikot ta po Yesus sa dondom nakasadya ko na tumaguang iti kasalamatan kakatolongon mintong po diri sa babing kadi
Pastor Malik no kadi Elder Edson. Ino po'y angkat tangan nga bajangkit-jangkit magirori-rori. Aja rangit kat lagi. Kaubasan po nga hari man ko'y amang angkat. Masing-masing boh ka. Ilo na pa nga papakitad iyati na pa nga apo napasan ti pamagunan. O gumu po hit ngon no poro ito ngon imbulay imani-manon dati o gumu. Kada borosad ilo tanganak ipien nong kalahing nad it pukulanam no nga haro pakasarit imani-manon. Nga oratianid Yesus ilo ki. Iyati no poti nga o gumu imani-manon dati o gumu pay orohian korohian da dati popoindalan ti pamagunan. Nga iho no po borosan ko no po ako po napasan o gumu po hi imani-manon dati ki. Nga kada to ko kasilap. Sakira no po ori ko ti timpu da kinarahingan dat momoloho kumadati. Nunu no pa'y ginawoon dati nunuhit korohian dati painsadya takonomiagal di Abraham. Patako inatanak no takon dati. Kadi di Abraham ki. Kamun po nga o gumuit imani-manon dati o gumuy korohian dati kahaharan dati sayra no pod to komtang kiadan no mati di no kano pa kinarahingan kumadati. Agaan no pa'y ginaw dati papatahak kumasyo. Nga iho no po mumulaho do kayo no di ka wawongon ako mo. No di wawongon ki. Nga suway mo tigan di dang kinarahingan na pamalahawan di. Sakira na pod isiya mumulaho dati nuno na pod ay ginawoon dati kahaharan pia dati it ada dati nagampot tangkiadan to kano po. Puji Tuhan tu oratian di Yesus dat iyati no poti nga o gumu imani-manon ti pamagunan. Gisom bot oto poti mo tid ipagilitan po dati ki. Harohi ikapiyahi mo borosat ay indam iho nga kaboros ako mo ti sumono. Ako pada adi mi mandok oro. Ako po nakasadia ka. Jadi sayra no pod nembulayan nila boras di Jesus at ako manuho dia dat may pagangat diolo nga intirungan na dayolo ka nga hiri no minimbulay lot ikahandaman dat kakuan po nga ato ko nung kasadia. Puji Tuhan tu ay siya ngoyo no yolo kano po ingkaka ato ko no ato ko no kasadia ki. Jadi mantado koy on no taon no bay no mimpun to kono mati taon no wagu. Sumodia to kono kama. Tu ato ko lanom sayra ilot pangintirungan de kinarahingan dat gayaton di siyo kumadati. Tay ko sayra dot ngoyon to ko siyo kakato. Ato ko di oilan. Puji Tuhan to harok pakasarit kasiwatan dati da sumodia. Di taon di bay no koboros kad ako pa di kasadia karikoton ka. Nga iso no pamantad poswangon dati azam baru nga bersedia menerima karikatan di Yesus ako mainduo. Ako nakaborsadia nga nakasadia ki. Nakasadia dat tumorimo di karikatan ni Yesus ko mainduo. Puji Tuhan. Katilambus okon na pa ko pinakiano siya kumakinarahingan dat intirungan nati tangulun ngay mantad da tangaraat. Pisori-sori nagi kadawlot. Iyolo no poti nga okon kumantad ti pamagunan. Miagal doho okon kumantad ti pamagunan. O may noilo papulango isuanggot katapatan. Tu ina na paboras nunga paintapot. Miagal nagi kadaw dia di pinaporikot doho dahiti pamagunan.
paingkah nagi ka Daud iyoho no po nga mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi iso no po di tinomodot no kuratu atau kok man no kuratu a Yesus menuhu umad kinorohingan do may pagangat dati nga iati no po nga haro tugas dati agayo. Insanan to no po nga diutus Yesus dahiti pamagunan. Om popopulang aku doho montok diolo moit iolo kadau dikuduskan dalam kebenaran. Tuh, palad gahare ditugas ki. Doho no pokorohian nga ay sa tugas. Sekirot igereja uhang kuid ay sa tugas. Imoy na sambayang may irikaw makinongod pelajaran. Iyo di dadaho korohian. Mada aku lontikon dot pegawai gereja. Mada aku dad lontikon dot ketua gereja. Nalantik na do ko'y utusan dat kuin-kuinil ka. Mada ako'y lantikon da utusan. Nuno na pa nga. Mada ako dad isuhuan na sumambayang. Manha ka pelajaran. Mada ako dad tiyad di. Nga no kadid. Iyati no patitihom. Ay oinsanan to ko nga. Iri tamodan dati dito pamagunan. Kadi mong isasamo di Elda Edson. Piro na taon no ketua gereja, iya no po. Piro na taon no bandahari, diakon, diakonis, guru kanak-kanak. Piro na taon no asal hari Sabat nga, iya no pemimpin ka. Hari Sabat, iya no doa pembuka. Hari Sabat, iya no doa penutup, iya no khotbah. Ilo no hit, ayah. Nga ka nga to kunod muntok datid pagihupan to ko bagyalo bo. Kada dat sangulun no hot undian kasari. Naboras mati dahitid o insanan to kono poti nga diutus oleh Tuhan. Akon kay tinobingku no. O insanan to kono pa nga diutus oleh Tuhan. Jadi isuang nga tugas-tugas gereja nga pagihupan dati. Kada dat otampupuan na sangulun, dua tulun. Nga kada nagi kadaud. Kada ta ko nagi kadaud dat it magak no di. Magakup. Haroy kagoy tiyod di. Nga aramayan kung dadi da harohot. Kasungkuan da tiyod di. Milon na pom isiyo puji-pujian. Isiyo doa pembuka. Isiyo renungan, isiyo misyon. Isiyo sikula Sabat. Nuno persembahan. Khotbah. Lagu istimewa. Iri dadi da korohyan da kasungkuan. Haroy mati ka pa tiyod di ki. Magakup petugas. Jadi pagihupan to ko. Iya hait madadad haro tugas nga ingkurian. Manud magakup pagitimbang-timbangan dati. Oh, ikuh pakagu isiyo. Umbalan to kono iti digi. Moy dot ilo no pot penuhuan da kinorhingan iati no pot tinga diutus nga menjadi satu kagya kagud di. Haro day kay sisan dati datiri. Okon ko mindaw-daw. O mahin po do ko to nga pintar-pin. Ino po hit kakaus nanday ginaw nga iyo ko no pakatunda to nga pintar. Asal ko lay to nga pintar kam o. Ano mati aramay ri. Iyolo no ko hit mo nang pipiit ahli Taurat. Iyo ko no ko ahli Taurat ngay kan mimbulay no po ahli Taurat idim hiri na rid. Haro no ita aramay do hiri.
Om, enggak na diri deh. Ayat kedua na hopod. O kan nakairi kadaw sumambayang kumontok diolo nga montok nagit tulun-tulun di atumbayaan kumadoho. Om, maya nagidit pemberitaan diolo. Ilo na po sambayang ilo nga atapot nagid montok ki murid-murid di Jesus. Nga nukad siya hodid ayat kedua na hopod. O kon numoti ko iri no ka. Det sumambayang ako nga montok nagit tulun-tulun di atumbayaan kumadoho. Maya dit sunudan dilo, pemberitaan dilo. Jadi hilo to kono lo det no kohompit. Iati kadaw nga tumbayaan to kumadi Yesus. Iati kadaw nga nasambayangan no di Yesus. Kadaw. Moido iyolo no po insanan no po nga osilid iso. Miagal dia. O itapa. Isuang doho. Iyoho isuang dia. Moido iyolo kadaw nga isuang dati. Atumbayaan nindo pamagunan. De iya no hipinaporikot doho. Pinatahak ko kumadilo ako bontugon, inuman no po tumboy o kumadoho, mo'y iyolo no po nga asilid iso, miagal dati. Iyoho iswang diolo, iya iswang doho, mo'y dat ino po kasinondoton ni di nga asilid iso. Itinopoda po magunan nga koylo, do iya ni pinaporikot doho, iya ni olisih doho, miagal dia, bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Iya na pinaparikot doho, iya na pa nga olisih diolo, miagal ko olisih ko doho. Iya Bapak, manuh ako, dohinggo na pod, iyoho na pa nga painghino, iyolo nga miyampay nagi kadaw doho, iyolo it numanu patahako kumadoho, dot kokito dahil kabontugan nu, ipinatahak no kumadoho, tu iya ni olisi kumadiolo, kumadoho, dot hinggod it apo painghino iti pamagunan. Iya nagitapa di adil. Katutun no pamagunan dia, nga iyoho na po katutun dia. Kailoh yolo, dot iya na pinaparikot doho. Iyoho na po di nga pinapoylo ako do nga ranu kumadiolo, iyoho na po nga pinapasunod ako, mo'y doi na pailisi, dit numanu patahako kumadoho, nga isuang diolo, iyoho nga isuang diolo. Tok. Pinapoint talang na kopiyad iti na po kay si Sanda nga haro. Iyoho, iya. Iya, iyoho. Kada no hit kau, saya. Kau saya. Saya kau. Nah, jadi karet. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Moy dat iso na dakapi kamu yan dat kaisisan. Okay? Sekiranya isu ang pikaruhangan, nga iyo di nagi kadaw. Mr. and Mrs. ka. Okay? Hila na dalat po yung mo ganon nila. Isu ang kaisisan datid igereja, nga ilo na da kadaw. Kaisisan dat pisompuruan dat isu ang pananudan na kinarahingan. Paingka nagi kadaw isu anggat ay iati tinaruh dot makikinangod kasalimbahan da dusun, boros-boros at kinarahingan maya dot tinaruh dusun nga osanong nadadhara ko'y si santo ko. Okay? Isuang piatit it pawayaan da boros nga papakito nadhara ka daw iso ko'y si san dati.
Agak-agak ti mo tila semua no, kadang-kadang got iti tinaruh iti bangsa, iti boros nga hari timpu-timpu miagalidit agak-agak ti sumano kadaw. Ngono padi pawaya iti kamundat karohanian nga iti boros dusun la. O silihid isoot kaagatan da sumano kadaw. Isuang da gereja dati nunuho boros so gunaan dati. Malayo ka dusun. Komun kuno pod agat tahiri nga mo boros ka dusun nga harata karatid dusun. Mo boros ka malayo nga karatid malayo. Imo lolohing. Agat ti mo tirit ti adigi. Haro nakaguhit mo ipapanganak. Ay, kon ko dusun nga kahit idakaw din. Kon ko dusun nga kahit idakaw din. No kuro to malayo ko sumambayang ka. Hilo nga kagaton mo ti nga ay inuridi pangunsub na la, pangunsub na tomod. Nakuro takumatid hiti saba to ay so it gereja dusun ki. Tapot tagi dusun nga hingga nga dusun to kayo bati bo. Hinado kayo nga dusun ni. Hiti dahay nga dusun ni nga malayo ima sumambayang. Milo katudarid haro iso gereja hiti saba dot o tinaga sa dusun. Milo no po pohoron ki. Hilo bandaraya ko ta kinabalo. Gereja dusun. O tinaga sa dusun ki. Mimangga dusun. Haro no nga don sina. Haro gereja sina. Gereja nong giris. Haro gereja nong giris. Gereja nuno. Malayo. Malayo ngay. Gereja dusun. Hilad ulu dusun. Haro gereja dusun. Hilad ulu dusun ki. Malayo ima haro kasari mo malayo ki. Milo kari pohoron haro ko po yung monopot tot gereja boros sa dusun. Isay do ko kakun do papaharo. Okay? Haro na padado hot titusin ng papaharo. Kuya nga ay so gyapon. Jadi imbulayan na to mo diri bo. Okay? Nga atapot ti makapyo. Dusun o gumo to ti dusun nga ay say gereja dati dusun kapyo it. Mimanggo dusun no mantad pod puji-pujian gisambot inilah harapan hati kita. Okay? Ujung-ujung nga malayo to kay sumambayang. Inapundahi pamalapis nga karati kinarahingan na malayo ba? Karati malayo o kinarahingan kanda gi. Nga kalangadan na dataw mo diri mo. Iyo ho nga hari kalangadan kud tiyod di. Tumbayan kud iyo kayo nga haro hidabo gi. Sakirad milo pohoron haro hi monopot kapiyod committed papaharo to kod isa gerejad bahasa dusun dahiti Sabah. Gantang. Gantang no di dusun nga dusun Sabah kam ay say di gereja dusun ki. Hilo nad ulu dusun. Ulu dusun ka malayo ima. Wah, jadi puji Tuhan tu mantadilot sambayang di Yesus montok murid-murid daw. No kitoh toko nagi dot iati piat timpu dodondo. Hara dadi tuhot dati dot adakah doa Yesus masih relevan tu untuk ke murid-murid daw ka? Nga nembulayan ni dati ditinurid montok nagi ditulun-tulun do atumbayaan doho kadit Yesus. Kamun po nga ihati na bagyari. Ihati na timpu do bay no. Dit atumbayaan to ka kumadi Yesus. Isuang dot Yohanes 17 ayat 20 nga montok nagi tulun-tulun di atumbayaan kumadoho. Isiyan po nga
nakasambayang kadaw mentok dati. Kamu na pa itang Pinay nga iti kaumpokondo taon nagi kaimpunan da taon na tarikot puji Tuhan tu rupa-rupanya patut na lumis nuridi mongon sikaw ta kay kasari kumakinarahingan dit sa linay diti taon 2002 na po 2021 tu natamangan to ko harap po kasari kasiwatan datid mongon sikaw kumakinarahingan kakuaan na po nga maya dila sambayang di Jesus iyati na po nga nintirungan okon na po ka nintirungan to ko nga iyati ka daw kano to ko pakasari kasiwatan dat ay popoburu diti kaposiyon dati mamagampot ti di iman-imanon dati iginawaan nga dati lobi pondod iyati na po nga mumbalot papoindalan na pelayanan kumakinarahingan. Jadi may to ko no pumbalay dot ay papaburu santabit panhuan na kinarahingan patanamon to ko isuang ginawa dati dot nakasadiha to ko mandad dot karikatan ni Jesus kumuinduo paingkuro na pa'y awayaan dati nga iyati na itulun-tulun dit komoyon dot paingigit ta kinarahingan gisami kapamalahawan daw halip yang maya da kapatayon tay ko karikatan di Jesus kumuinduo miagalidit pahitian ta kanati pelajaran insan pakago dot ay papoyla ko tadaw da suab 1 hari bulan nga suti suti akod manomboras akan kaya ko suti iyo ko no patilambos ko mati suti akod manomboras dot ay panembarasan do kasuabon mantada 1 hari bulan gisambot 7 hari bulan ay say ngayon kuti hiti ako nga ay asanangi matid hara hasuti takuri pagyan nakasuti mo ng boras inapahit ay sa lain ay sa latirik ay akan nga kasuti iri nga sumuti gad it manopat ka piyag nga kada ko maya ko suti yoho na suti yoho na suti mantadat 1 gisam 7 hari bulan ikalansanan dat ay 8 hari bulan 1 kapag yampay to kon maya dot sambayang kaisisan sumbayang apa di elanam kasuabon ko pitangatuong pitangadaw tot idongotuong apa di natura timpo nga mandadi kadaw do kayo dot cadangan lah sekira na pod umbalan nunda dati dongotuong ko bay no ka manta kay pagitimbang-timbangan paingkuro umbalan na pitangatong mumbal na pitangatuong isa yun kayo lad manataw kasap ko pitangatuong ki okay, jadi kung sikaw da kinapagyampayan dati pahitian ta kanati pelajaran dati dat kasuabon iti kano misisa ta kod isuang samayang kinarahingan asundo isuang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuabon diti insan pod nalipupusan dati kansisan na sumbayang kasuabon agumuan na imbulayan dahay agumuan na retan dahay maya dat sambayang di Jesus muntak murid-murid daw muntak nagid insana yahay itulun-tulun dit at tumbayaan daw ikalansanan da nununo pahit nimbulayan dahay di nga kanu dat minanudu da ginaw dahay pinapapurimon dahay inapahit karahian nga kanu dayahay dat popondar sontabit akapiantak da karahian sa ninarut san taon dit
Ait olim pupusan na tada do bayno. Iho kadaw di monomboros nga tumbayan ako agumuit nakaturampo sa borosit kapiyontak di karohyan no. Nagi ikano minaninduol at ihay tulon sa pitulon nga pakiyampunan ko akanda ko magantab dahay dat patilambo sa iswang isa pisampuruan piyambalutan kay sisan dat maya dat tinaro boros sa dusun patilambo sa palayanan dadadamot ay ti pamagunan. Kung sigaw Tuhan tu ahakan wahad ikoy on the taon do bay no may dad paimpunan dahay taon da tarikot miyampay da kabuntugan ng aran no. Itinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, o sanang taon 2000 piro-piro pa damat. Lebih kurang 12 jam pot timpud bay nagi. Karo diti sinding kakampakan da taon. Nukenangan selamat bercuti. Oke. Selamat bercuti nih kadaw kumado ka sonong kapisanangan tadaw sabat orikot taun wago. No pakagula ucapan-ucapan diula. Kada pun na dahara aramayti. Haray aramayti nga ipain tunod. Mantadi Elvin Gunib sanong taon wago 2022 suwab gaman. Mintalop kito. Nakaluyo do bawang. Lumuyo dat rahat tahun wago kadi berita Tamil. Malson Maralin ketuludan kumakinorahingan pinatanud sinundu dokuma YB MP Datu Madius mengurus pewalian jadwal exam SPM Menteri Pendidikan. Puji Tuhan. Senang menyambut tahun 2022 tahun wago. Ya, selamat bercuti nanti kumada kayo. Bah, may pakabonga bodilan. Harap po bodilan ga arubat bodilan. Bah, hinako pohom kopi salot ko tahun dapan.